афанди бисёр асабош хароб, бисёр асабо хароб, назди духтур меравад, асабшинос мебинад, баъд мегӯяд ки ҷураҷон дар ҳамин таҷрибаи кори 30-40 сола бовар кун ин хел одами асабӣ ман надидам. Ту чӣ балот зад ба ин дараҷа асаба хароб кардӣ? Мега ох ҳам занак. Мега не мо дидем хай занака дидем, занаки пургӯ дидем, занаки ҷанҷоливу ҷангара дидем, не ки ин хели мардака ба ин ҳол оварданаша наодидам. Хай мега ҳамин хел. Баъд мега гӯш ки ҷура. Боз я 3-4 дору менависим, ҳамин ахирон ҳамун дорувое ки دیگه امکان نیست. اگر همین خیلی شفا بخشید نباشید دیگه پناه بخدا جورا تد با فکرم که آدم نمیشه. خیلی بهشون میگیره همو داروخانه هم میره و بعد 1 سال پس میاد. 1 سال پس میاد تق میکنه میدره. دکتر جان ممکن مرحمت داروید خیلی میشینه همو بالغچش قطعی تق میزدن وای میکنه. میگه جورا جان خودت سب ساعت یگام ای عصب دکجوی قدر احتیاط کردی تو خیلی تو چیکار میکنی؟ میگه که مرا نشناختی. میگه نه نشناختم. میگه چی خیلی نشناختی؟ سالی گذشته اومده بودم 1-3-4 دارو نوشتی گفتی دیگه تو عصبات سوز نمیشه گفتی جواب برا ای همون خدت ای با همون دارو فایده کردن. میگه نه خیره دم زنه که ماشین زد جان خلاص شد.